problema. Wa na ko ilaing maangko na ni. Lord, ikaw na lang ang mag-igos ng kinabuhi. Tapuson ko ni karong adlaw. Ug mabuhi pa ko. Di na magsilbing. Kapoy na kay kong lawas ug ako ang mga problema di na gid ako madala. Wa pay bugas sa balay, wa ko'y makaon. Bisag asin ug bitsin wala. May ni. Tapuson na ni kinabuhi harong wa na problema. Luto-luto sa dagat tuh. Tuh, di mana? Kuanto tahu. Kuma itik na. Kau lagi na. Itik na. Tawa. Tuh. Ano nih? Ito ni ikot. Bomba. Selamat tinggal tabak niyo. Ang katawa, oy. Asa podcast sa. Ito nga among video mga katugsing, mag-subscribe na sa aming YouTube channel, Enrico Vidal Bisaya version, and don't forget follow my page sa Boy Tugsing Kugmuhong Vlogger. Kauban ako si Boy Tagay. Boy Tagay. Hi. Boy Tagay. Shout out day si Richard Brucey from Saudi Arabia. Master Bisdak ato sang suportahan guys si Richard Brucey from Saudi Arabia. And Mr. and Mrs. Ranklin Vidal especially sa akong asawa day si Rosalie Vidal og si Walter Masaba, ASJ Care, Christian TV, Arnold Dilacanyo Himpayan, Bunso Villa, Kati Himungala, Ibanez, Ruby Barbizio, Lorski Espirito, and Mr. and Mrs. Annalyn Garing and Mr. Billy Galura. To all family, Galura family and Garing family. Especially sa amo ding pina small battery ball, Renato Garing and family. Salamat guys!